Tata ki te whātekau tau I muri mai, kua hui mai anō a Te Mōkai ki te whakamaumahara ki te titiro whakamuri hoki ki o rātou timatanga whakaiti. Looking at the guys now, we're a little bit older, but still love the music, and I suppose the music still runs through our veins, and it's just good to hear all the vocals again and see everybody. No te tau 85 a Te Mōkai I whakatūria ai ki Turanganui a Kiwa. No muri mai ka kitea whānui tia rātou I runga I te pohoka whakata, I te tau 87. Okay, let's hear the song now. This is Te Mōkai from Gisborne. It was suggested that we'd go up and have a go at it, so we thought, why not? And so we done it, and we won the band section of the Tairāwhiti. So it was a real surprise, and a beautiful surprise really. It was just a great experience. Ko ngā urupare a te iwi I runga I ngā pai pāpori tētahi o ngā tino take I hoki mai ai te rōpū ki te atamira. Aha koa ko pahure ngā tau, E ora tonu ana ngā waiata I roto I te whānau me te hapori. Te aue nei ko mōhio koe ki ngā waiata kei te waiata tia e rā. Ko e tahi o ngā waiata, kei reira runga taka tūru e kani ana. E waiata ana tahi a rātou. Koina ngā momo waiata tino pai kia. E hara tēnei te hui puoro noiho, he hui aroha. Ka mutu, he hui whakamahara. Because my brother Owen Lloyd passed away just the other day, I think it's a great time to do it for him as well. And we've had 2 brothers pass away just this year, so we're kind of like dedicating the tōtara tree to them tonight. Aha koa kua pake ke ngā mema o Te Mōkai. Ka rea no kia memeha te wairua o a rātou waiata. Kei te rere tonu te reo. Kei te ora tonu ngā maharatanga. Kei te mautonu te aroha o te iwi I tēnei taonga no te Tairāwhiti. Mōkai Smith, Tairāwhiti.